ugeianie wapigania Jonato Ekonyore. Atuliniambia tunaenda sex wapi date 14. Wewe Muriela lady haya aibu wagwan begi mwana makiria ndoka gukumenya wa muthi kunyitirira my brother 90k Kamso na ni ahana wega ni uhoro wa ma ekirite all white ahana mushuma and we are so proud of you my brother. We are so much proud of you na ni nimukiwe Friday ngoragwo ndikuria ino ngiproduce mugithi wa Njayo wa Macharia so ndamba kwihitha nigetha njoke nyitirire my brother na ndimwendete muno ni tondu ni njamba iraruta wira mwega muno itanamba kuga kiria ndiramunengera mwene kirabu giki ni murata wakwa ani akinjira ndimunyite ugeni igongona riakwa Ekonyore experience 2 ikakorwo hari uguo Sports Hotel Kasarani ni Saturday ni roka Valentine kwina singles na kwina couples. Kwa hivyo tafadhali ni undu wa wendo ucio mukoragwo muonyonetie na mugoka muthenya wa 14 kana Valentines ni Kamso amundu wetu 90k ni oi twendu nene muno he mundu enda kwamba kuruta mbere yakwa ni 90k niye ni oi ndogo itu ti hindi ya mbia na ndona andu mbeca iria mararuta ndaigua tha muno ni tondu ndarigu andu kamatari mbeca niye 90k mutumia uria kona ndigara acuria so nenda pledge 1 million nenda pledge 1 million oga Gikonyore Gikonyore experience ri ni gwakona metha mavaji. Me personally I'm a virgin by profession. Ni gwakona metha itu akage kuire aiko mundu akanyanga na gakagia thundo aicio ngire na kirenda wapi magovi ya Jonato.